Pod sloganom Novogodišnja čarolija u Kaluđerici po prvi put u opštini Grocka organizovan je novogodišnji program za najmlađe. U programu koji je trajao 3,5 sata učestvovala su deca iz vrtića, osnovnih i muzičkih škola te opštine. Deda Mraz je stigao i do Kaluđerice i sa sobom poveo mađioničare, žonglere, vile koje slikavaju lice raznim bojama. Umesto po školskim salama, đaci i predškolci na svoj način poslali su prazničnu čestitku Sabine u centru Kaluđerice. Dobro nas je učiteljica, samo da pogledamo kako je ovdje, meni se mnogo sviđa. Šta ti se najviše sviđa? Ova teta i bata što su bacali one kugle. Baš mi izgleda lepo i kako su žonglirali i lepo je okićena. Dopada nam se jako, prvi put ove godine i prosto lepo da se nešto tako dešava. Da i ova deca koja su, da kažemo, malo van grada imaju nešto onako lepo pred Novu godinu da čuju i da vidi. Ovo je lepo dešavanje, pogotovo za decu, zato što ovdje nema mnogo aktivnosti za decu osim parka, tako da bi trebalo malo češće da se organizuju, pogotovo za malo decu. Duž ulice štandovi sa slatkišima i novogodišnjim ukrasima pokazali su i da takozvani rubni delovi grada mogu i žele da upriliče prazničnu atmosferu. Želeli smo, kao i ostale neke gradske opštine koje organizuju, da i našu decu uveselimo na ovaj isti način. Napravili smo prosvetni program i nadam se da su deca zadovoljna, kao što vidite, po njihovim osmesima. Kako se novogodišnji program u Kaluđerici ove godine održava prvi put, iz gradske opštine najavljuju da će nastaviti i sledeće godine sa tom tradicijom i da će u budući ovaj program biti humanitarnog karaktera. Još jednom vesti dana.